Tanielu ata. Tajono saule tamaita iloi e fafu. Ia fale au ngai na moja nga pasanga ya malo leo no sai. Thank you so much. Yeah. Saya lama-lama kau cakap I love you. VAIFANUA. Nane pa perainga tablang yuma lava o tato masuk ke yaso aing sapi yang balik tu aing sa oleh po makta waya le paio la kenu yo le tulama farupe ia wa aing pia o Samoa aing atoku aing onoko aing papa ma aing pai pa nane palu por Sofia o Samoa wo mo depois a pio le paio ma o lumo o tato pinga malo o pião ele sui parmia chama de instar gabinete ganhando tato pinga malo e ele tua tato multimefa tasi taiao tato talo o tato fa no manu ia ele tua wala nase malo e ele tua pelo na vinha nei se yo il fa bau ai moria tu le ngano fa te tere le poi ma ulunga o tato ma tere de ya o le tasi wa tu lasi o sautu o papa o sautu las o tato teni fa pendei sa tato no ai no tato tu polo le vai o tu ma san no wa mai bravo le so ia le tua e mamma tato umo e tu in un fa ya wa ia ne ya te tato ia lava tato fa fo I vinga fa sai ai ale ina le ngama fa tai no nga rema pita a rema paita sa pe ngai me te mai sai fa si então lava esse ale time o tamat esse ale time o le tu al pai ina na mi ton kasi lava fa fitingo ale anga na ma fuan ta ku nei sairi la mi ton mo Samoa mo lumana a no forte mai tai pa masino I o sa no mai de so ya wone ese ma ele fugia a wone ese me ele faia ono sa ilingo la mi ton ai sa nei tua ya la toto Ua toe longo mai fo I tātou ele whare tupe tūtoto no Samoa I leise fo I tu aingo mai le tupe I lunga o sota inga televave ua whaia nei fo iai so inga le malo o Tonga ma le malo New Zealand. Le mai le tupe fōlea e ngoa o le BG Wealth
O lo whaalawi lo solo I lunga social media e join the crypto revolution. O lo whaatua sina mai ai mau awala e mau ai tupe te tele pe a inivesi pe te watu sau tupe tele I a la tau. Pe tai, o le whautuanga wha tupe tūtonu o Samoa, o le itu engo pisinisi, e le o le stala whaatula funo I nai Samoa. O folanga mo tupe te tele to e maua mai pe a te watu sau tupe le moni, mai tele se avanoa e te ngā wai. O itu engo pisinisi ia, e le fōu no tātua tunu. E iai tangata na le to e maua mai a la tau tupe, ai mata mumuni e tala noa I le wha le tonu, talu le te tele o la tau tupe na ngā wai. O whautua ina I fo il whal tupe tuta tonu, whale tupe uma I Samoa. E mata ala I tu ai ngau tupe te uma tupe lafo, e whaatino atu e la tau paanga. Mai ole a whaawau foi. Na mata I tu ie tu ai ngau mai le tupe, ai mai se ole BG Wealth, malongo mai le tunu ui o na fianga. Ai mole whaatino ino ie tu ai ngau pisinisi I Samoa, e tu sai male tu la fono, Money Laundering Prevention Act lo o fitu. E te tau ona iei se whaatananga, ale whale tupe tu te tonu. O la matianga ia o le tu aingo business le cryptocurrency scams, e le mawhai ona puipuia o e whaatu la fono I tupe te tongi iai. E la folo au tupe le mawhai ona toi whaafo I mai. Pei tai, o le temi mua le wa luk I mai iai e se tangata Samoa o iai lona tali tonunga, I teo ngā tupe nei lunga sota I ngā televave, e pei o le Big G Wealth. Wa whalaulo mai le fionga Anastasia Ahi McFarm. Lona tali tonuina tele o iei tu aingo pisinisi. Pei tai, a tu tusa pisinisi e pei o whaltupe ia, e te tau lava ona iai se tau vanga ma tau mawhai leisi pisinisi whale tupe, e whaia se awala e sili ai ona tele tangata e te watu alato tupe ia la tau. Mai a langolango inai le PG Wealth, o se tasi o au ngā o le si iti ai nei, o tūlanga tau sota inga tele vavavele le langi lea wo iei Samoa, e pe ona Sanoa Anastasia. E loa le so le tau nuunga o whamsilonga o lo whaatali uma iai le tele o Samoa. Talolo o awhia le fionga le palemia, ai o le li leo si nia u whaamalo lo. Whaipule o le toe filifilia e lo nai tu malo. Teine a onga universite o le toe a onga. Tama ua tau sanga o mōtisia le mawhtanga malan whanau. Ma le tina tala vau o mōtisia fo ila na mawhtanga malon to alua. O le mta upulea na mōli a ye leo le sunga la o le mali tōpula te vau. Whepulea ai whasavalu. Li o whatau malama, Lisa Schmidt, Samuelu le au malon faltua ya sivai kepi. Yo lanto zo tanga i whaamtalanga o le maliu o le tama onga ya tu wau maletino. Le mai aso taluaina fola mai ai e le fionga le tumai tai whaamsino tala sa atua sa anga. O le au mai le taunu unga o lana whaai unga le aso forai le lua fitu mati. O le toe tolo mai mo se taimi. Talu sa ia mana o mia lava le taimi e whaatino i lana ngā ruenga mo se whaai unga ato atoe pe ona i sao noha. O le mta upu e so tanga il maliwo tu au maltino ya aprila lo olua tasi. Lea e o mai nei la mai le i maua e leo le avata avalena la be ai. Vanga na ai su e ngā tala whaaltu la fono. Lea e la winai i le solo na taun unga. E o tu lava i le masino Juni, o taunu o mai ba asua u ilo tatu o tunu. O le vai sa nei le asulusu whao mati len taunu o i leisi vaa, e au mai sua u, mo leisi 5 se fulu leono se fulu aso, po leisi lua masina. Ai ai leisi va asua u e taunu mai a me, ai taunu fo i leisi va ai le amatanga o Juni. Mai o lo lava le sapalai o le sua u i Samoa i le teminei. Ai o fautua ina le whao ngā ma le tatau mo ngā ruenga wha wau. Ua whautua ina fo i ia pamu penisini uma, ia whaawau pea ngā ruenga masani, e ia whaamalo sia le pū lea le lei o le whatawina atu suau u le tunu. O mai tawina le so ona whaatau suau u mai pamu penisini, ona o le popole ne i whaaititia i le anga i iluma. O nā tūlanga, o le a awhiai ma le whaasoa atu o loa suau u, i au nanga mo o mia, ma whaamanatu tuai o nā whaatau ngai soli tūla fono, talu le pui i le saonga le mulau tele. O le tiutel au whai pampensini, ia mauti noe saonga le mulu whaata watu le suau i tua, e pe o le whangu lo o whao ngā pe o le 5 lita. O le whaamtalanga mai le malo, o lo o mata i tū le FSS e inga i sasa e tū tonu. Vai ngai o le lanulangi o lo o whai ai tangua i le taiminei, ma maua mai e suau.
O le ama watu whaamtalanga pe a fiel sa palai suau. Mase swinga i le tawe pe on whaailoa i masina ta itasi. Ai, o lo tapena fo i le malo ni fufuanga mga aluenga mo omia. E tali e tuai i se a fianga e ono tūlai mai. E le i whaatali le palmi o New Zealand, tuisinave maulu mo to otua Christopher Luxon, mo se isi taimi e whaatinoa i ana fulfulanga na whai mai i a Samoa. Ilana wala aulia mai o minister. Ilana wala aulia mai o minister e malanga atu e mata i tū awala o whaatinoa i ngā lue ngalo na malo. Mamalanga atu e le fiunga minister so i fua malo lo ina. Ba au a lo fipo i New Zealand. O le whaasoa na awea i le whaataua i le mta upo lo tele a i se a fianga o tātou tunu. E pei o le seitio tangata fia i whaama i le PC non-communicable diseases o le whaamalo sio o nanga i tangata lau tele ma le awa o ina le leo tangata whaingalwe ngal whale mai. Ma whaaftai ai le minister so i fua malo lo ina le fionga wa le malo New Zealand mula na mtanga ruengo le vai fafo o fe whaataua ingam au nanga wha Pasifika i le whaawa wai o le soaswani i a Samoa. Ua tofia i nei le sunga Robert Michael Rankin e avea ma whaatonu o pūlenga o tangata tāwhawhau mai moa mai fafo le Samoa Tourism Authority ma le toa se fulu lima o isi matai e avea masui o komiti whaatonu i whalapo te potonga tūma o tia le malo. E o fia i tangaloa Eddie Wilson e taita i whono le whalapo potonga o whaaputonga tupe mo le lumana i manuia tangata le nupi wha. La vea tupa i matuna iula i la vea taita i whono o le whaltupe wa tina e Samoa le DPS. Papani isi o si Hansel taita i whono le whalapo potonga o peti petinga a Samoa Gambling Corporation. Le Risa tangi i lima whaatonu le whaltupe wa tina e Samoa le DPS. Tia tauloa sia anga. Whaatonu le whaltupe wa tina e a Samoa le DPS. Amitua na e whana i Valu Kenrick. Whaatonu le whalapo potonga o peti petinga a Samoa Gambling Corporation. Papali i Stephen Leota. Ma whaatonu o le whalapo potonga o malo si angatau ele tisa le EPC. Maulolo whata Wellington e Malifa. Ebem whaatonu le whalapo potonga o tawi mo whalabilave whaafuasei. Leilua tutongi mai lei. Ebem whaatonu whalapo potonga o whale a Samoa. Lea lali mapuona mulitalo whaatonu le whalapo potonga o whaavae tau whatunga o Samoa. Sa ngafa sa lesa whatu. Whaatonu le whalapo potonga susuenga whaasai inisi a Samoa. Tupuola sa vabe sa polu. Whaatonu le whalapo potonga susuenga whaasai inisi a Samoa. Whaola tane Yona Pau. Whaatonu o le whalapo potonga o vaa a Samoa. Tangaloa tupou afa. Whaatonu le onanga o vaa Samoa. Papali i Willie Nansen, whaatonu o le pulenga o wafu mataulanga a Samoa, ma le Pacific Forum Line. O le aso lua lima o Aperila, i le aso mua me lua o luono. O whaamawina o le atu mo i fo i Samoa i ta longa le au siu o mea mamafa mo le Universal Weightlifting Cup lua o luono. Malangolango malosi le IBFC, International Bodybuilding and Fitness Federation, whaapele malo Samoa. Le wa matu iai lana tupe e fitu se la wa TALA mo fa moe. E pe un sauno ele fionga le pale miela au le mali e topla te vale o te plate va forsi schwit. Ile mita ngai abatu le lango le IPFC Universal Cup no ono. Ma fa mawina le Samoa Global o se avanua le lei fo ilea mo le sanga fa alau no ino Samoa fa le va malo. Pe na tu ina tu ai le kapeneta fitu se la wa fe fa awala tu ile SIFA, Samoa International Finance Authority, and IPFC, o se sao le malo le atina ino ta longa mamea fai whaavau malo e tau le lea i pia Samoa. Ma ia whaafeta iai fo i le ngārunga whita o whianga iai male brestene, ia tu au pepe asiata Terry Borvok, i le au mai au le tau wanga lea e whaia mai ilo tātua tunu. Ma watu fo i lana wha malo si au le au sii, Sao no ai le prestene, o le soaswani ale malo e wha malo si au tangata ta alo, ai o le wha pa anga i le vao le malo ma ta longa, e wha aftai ai fo i le lango lango le malo. O upo le tunu, wale tasi ai